өзінің балаларын, қызларын бала бақшасына ере бейді, детский сад дейтелер орысша. Шунан қайтқанда балалар сөйлелер русша. Менің мала еді, мен русша түшінмем де. Русша детский садта, мәктәптә сөйләгіз де. Үйде татарша сөйләгіз. Менің бүтін анықларым, внучкаларым барсы татар тілінде сөйлелер. Татар шиғырларын татарша жырлайлар. Русша да яқшы білелер. Неше Габдулла Тукай айтқан, татарша да яқшы біл, русша да яқшы біл. Әтейін, әнейін, әбейін, бабаң, сені сүйе тұрған тіл. Ой, мой мальчик деймін бетмейін. Ой, менің балақайым, ой, менің қызым деп айтам бетмейтім. Ана тілінде айтам мен. Ана тілінде. Вот Габдулла Тукай айтқанан. Татарша да яқшы біл, русша да. Ол бек грамотный болған Габдулла Тукай. Русны да қалдырмаған. Политический, понимаешь? Татарша да яқшы біл, русша да яқшы біл. Но ұнытма. Әтейін, әнейін, әбейін, бабаң, сені сүйе тұрған тіл, ана тіл, татар тілі деген. Мен нәрсе башлап жіберген әңгімені, әлі камераны сөніп тұрған камерада айтқан мен айтам, сұқланып кеттім, мен тігіне ауылға кіргенде татар графикасы білән ешіктір тігі, каллиграфия білән, каллиграфия, моторлар, три протока деп, три протока деп, шул мен шатланып кеттім, менә Румия ханым қоплады да, менә шул аңлата башлады, бізден ол бек күшлі татар ауылы болды. Жәмәлі ең татар тіллерінен қазіргі күнге қадар татар тілін яқшы, татар тілінде яқшы сөйлей тұрған Жәмәлі ауылы Астархан өлкәсінде. Башқа бар Қызан, Келеші, андай ауылар, атаулар көп, бары да тіллері русша көшкен. Ну, қартлар бар енді, қартлар, алікі, олар сөйлер. Ну, қазіргі яшілер, ну, бүтінісі де әнелері, әтейлері, өзлері ғайыплі, өзлері русша еткенде виноватыялар. Бала қайта бірінші класстан, я хочу кушать, садись кушай, деп айтылар. Утыр балам, аша дейсе, түгі құлағына кірә. Утыр балам, аша деп айтты. Ол үйреніп қал ол сөйлені. Я хочу спать, иди спать. Бар балам, еқларға бар. Шулық пісейді, еқларға мініп ятты, хочу спать. Ол да мені түшінеді. Бүтін тілімді түшіні, ұрышқанымды түшіні, яқшы еткенімді түшіні. Кейліп, мені бір вақытта біз үйретіп қойды өзім кішкіна вақытта. Еқла деген, еқлай бұт еді. Шық дейсам шыға, кір дейсам кірі. Кітаптар аш салғанды дейсам, кіті. Дұрыс, мәшіде үйрені, не томышты кіші. Мен де пісей ұрышқанем, түнне құтырып ересің, түнне еқлайсың дейенем, яныма ятып еқлай башады. Қарасам, міндерген мінме деп ұрышқанем, міндерген мінге. Қарасам, башыңға қойып еққан міндерге. Представляете, фотоға түсірдім. Мен анын енларынан, қылларына да істеп, менің комнатқа кірмей, ол айтам, менің комнатқа кірген болма. Енларына қайған болма бейтем. Кірмейдім мен. Шонды қызықлы. Шоңа көрі, татарша мен вообще өзім, әбен айтажы, внучкам Зухрам бар менікі. Әйем сен националистка қыр өзінің тілінде татарша, националистка де башқа тіллері. Мәйтен башқа тіллеріне сөйлейм, мен қашан шул русша болса, русскіші сөйлейм, орысша сөйлейм. Азербайжан, мәйтен, Азербайжанша жырлайым, қазақша жырлайым, мәйтен, орысша жырлайым, татарша да жырлайым, мәйтен мен. Қаяғына бармайым, мен только татарша жырлайым, и все. Мәжілішлерде, тойларда, туған күнлерде, орысша жырламын, мен білем жырлап. Қазақты қана барсам, қазақша жырлап білем. Азербайжанға барсам, азербайжанша жырлап білемін. Бұл бит, ханым, призма бар, сквозь призму, міне Советлар Союзында един общий советский народ деп тәрбиеледілер. Шул призмадан қараса, милләтші деп, ол яқшы сөзіні пішіратып ташладылар. Милләтші, бегі ғұрлана тұрған сөз ол. Это преданность своему народу. Агар да кіші илін яқлай башласа, ол ең бірінші өзін халқын хақында. Сіз ойлайсыз 41 еліні татар халқы, ол бет өз милләтін сақларға кетті ол мәселе. Шул шекілі, шулай, бізде тұтындылар милләтші деп, шул яман сөзіні пішіратып ташладылар. Это нәрсе деп әлді, нәрсе деп, оңладым енді қазір, именно преданный свою народу, сөз ұмтылды, қазір искатышқа шайтырмын. Яшілер келі көзге. Селялым даже. Шул татарша бір қазанда болып қалды, бетманда яшіл нелер бәйлеп, азатлық деп. Шул вақыт есіме түш. Көзіме яшар келеді, шул вақыт есіме түш. Менде де шул, бізде
гүрләп торды майдан Чаллыда. Без Казанга барадырык, бик зур күп халык шунда барадыр анда. Хәзер анда инде алар исемләрен әйтергә дә тыела инде шулай. Дәскилә гүрләп торган татар халкы булды шул. Мин Казанга барсам, мен потому что бірінші класстан безгә әлифбә укыттылар. Әлифбәдә анда бит инде сиңа шын татар телендә укыйсың бит әлифбәдә. Әни, әти, әби дип укыттылар бит инде без авылныкы булсак та. Мен Казанга йөргән вакытта семинарларга күп йөрдем, шул татар җыры конкурсларына, татар җыры, татар моңы конкурсына. Шунда мен сөйләшәм инде Казан халкы белән. Алар әйтә, син авылдан килгәнсең, ничек син безнең телдә сөйләп беләсең диләр. Син безнең телдә сөйлисең. Казанда бит инде тегеләй әдәби телдә сөйлиләр. Авылда бездә уже авылча сөйлиләр. Диалект. Шуны мен әйтәләр. Нигә син безнең телдә чиста сөйлисең диләр. Мен әйтәләр, Казанда шундый вопрос задают. Сорау бирәләр. Мәйтәм, мин беренче класстан татарча укыдым, әлифбә укыдым мәйтәм. Шуңа күрә мин беләм мәйтәм. Ничек сөйләргә? Әдәби телен өйрәттеләр, дөрес. Казанга барсам Казанча сөйлим. Ә син давай безгә авылча сөйләсәм сез төшенмисез. Бик оста сөйләрем я фай, искитәләр. Бездә хәзер ходячий энциклопедия татарча сөйләгән. Культура сарайы ди. А сарай бездә ул сарай. Мәдәният сарайы, культура. Мәдәният сарайы диләр. Безнең авылда сарайны, башка авылларда сарай иске теге кайдан кирпән торганда матыйгы, виллы, шуны. Бер мәрхүм абым әйтте, ул безне сүзне кимсетеп ди, шул сүзне икенче мәгънәле итеп чыгарганнар ди, сарайны имеш шулай дип. Алар мазаклап, менә шу ишелеп беткән бинаны сарай дип, аларны сарайны шулай итеп әйткәннәр ди. Шулай үзгәртеп, мәгънәсен үзгәртеп ди. Нигә көлкегә калдырасы килгәннәр, сарай дип шулай. Бездә сарай, Бату сарай, шуннан китте дә инде. Анан бездә, например, менә әйтәләр, туган көн була, туй була, берәүләр китергә ашыга, минем теге ботинкам кая, пальтом кая, бөтенесе бердә күтәреләләр дә китә. Ыгы-зыгы дигән сүз ул. Ә бездә, ой, шурый-мурый булып ятырлар, каждый китергә ашыга шурый-мурый булып ятырлар. Ызы-гызы дип, аны бер ыгы-зыгы. Аның содержаниесе, смыслысы башка. Ыгы-зыгы дигән сүз. Төшенәсезме ыгы-зыгы нәрсә? Юк. Төшенмисез дә? Ыгы-зыгы Казан телендә ул ыгы-зыгы дигән ыгы-зыгы. Менә берсе килеп, берсе китеп теге Мәскәүнән теге Путин теге сарайында кебек бер кеше керә, берсе чыга, или бездә упыр-тупыр диләр. Оренбург татарларында упыр-тупыр. Менә һәрбер җирлектә үзенең сүзе. Безгә әйтәләр, Алла, шурый-мурый булып ятырлар, берсе китәм, берсе киләм дип. Шундый диалектлар төрле күп монда. Менә мин сокланам сезне тыңлап, мин бит Татарстанда яшәп, игътибар итмим, теге саф татар телендә сөйләшкән кеше булса, шуңа ияләшкәч, мин инде ничә минут узгач, мә бу ханым бит монда тора, ул бит Татарстанда яшәми, шуның белән уйма килде, сокланып киттем, саф татар телендә сөйләшәсез, инде бер татар авылы, татар культурасын күтәрүче, татар теленә өйрәтүче, аның укучылары бүген Казанда артистлар культурада эшлиләр. Бик шатландыра шул мән, чөнки шул авыл балаларын, авыл диалектысын, мен индегесен, менә Казан безгә индегесен башкала булганга, без Казан артистларын карыйбыз, тыңлыйбыз. Ул вакытта без кичкенә вакытта Илһам Шакиров безнең шушы культура сарайына кайда мин 20 ел мәдәният хезмәткәре, директор булып эшләдем инде монда. Анда Әлфия Узалова да килде. Кемнәр генә килмәде, безнең бу клуб дип әйтәбез. Килделәр монда, Илһам Шакиров. Ел сайын киләләр иде монда. Авыл кичкенә иде әле зурайып киткән, инде күрсәтем без катнашчылар килгәндә. Ул вакытта әнием, әтием бар иде, мин аларга ияреп бара идем. Мин ярата идем татарчаны. Шул бала вакыттан ияреп бара идем аларга. Татарча килде дисә, шәһәргә килсә дә китә идем алар белән бергә. Шаста киләләр. Шул Илһам Шакировларның Кара урманнарында. Әлфия Узалова ничә тапкыр килде мин шуна. Шулай гөрләп яши Әстерхан татарлары бүгенге көндә. Инде менә хәзер әйтәләр бит инде. Гомер үтә, шушы Салаватын җырын бездә Астрхан өлкәсендә бөтен белмәгән татар юк, белмәгән бала юк, уфтанма дигән җырын. Уфтанма дигән җырны яраталар монда. Шул җырны җырлыйлар. 5-4
Беттем.